Evçaxı xer temaşanên hejjem Slavê xwe radişînin ji qeza Krasnodarê bajarê Krimskê. Temaşanên hejjem çend roj e li qeza Krasnodarê digeran nava mileta digeran û jî program ava dikin û em hatin gîştin bajarê Krimskê kî derê derecek tê derbas kirin. Avayî hatiye avakirin mêvanxaneya xaxa jî restoran kîjan apê Cemal ava kiriye û îro jî qurbanekî ji bo vî yekî hatiye danîn. Em jî bejdar bûn ka hinekî ji em mekîlekî ve binêrin miletê me çawa derbas dike gelo pîrozbayiyê wan bonaviyê rojî û sajî gotinê wan çi ye val ku em bêjin nek tenê hema avayî hatiye avakirin sajî çawa em pê hesiyan ev avayî wê bibe cîkî kî derê milet dikarê kom be eydên xwe erefatên xwe bide derbas kirin yanî cîkî tivaqî bona me êziya çêdibe taybetî êziyên Krimskê. Em ê nihaka derbasî derece bin hinekî axaftin çêbikin tevî miletê xwe binêrin gelo gotin û nêrînên wan çi ye. Bimînin tevî me em programa xwe dest pê dikin. Ez şikirbûna xwetîne mala xwedê wekî xwedê esas kir min îro eva vaya vekiriye qurban daye qurbana şêşems de bira xwedê bike şêşems çira her çar qulpa bê remê esa ji miletê me esa jî we esa jî laliş temam xevaçiyê laliş TV'yê. Apê Cemal em wekî diçin cîkî bajarekî şeherekî kî derê em herin hema dibên mêvanxanekî êziye yan cîkî ku derê nan didin cê naxwarinê êziye hen em şad bin yani em dirin ya êziye ça ji hebe diçî baş qebûl dikin em hatin wê ji me gelekî baş qebûl kir em bûne mêvanê we îro zêde yanî çi tê guhastin e wekî em wekî dereke dibin avayekî êziyayî em şad dibin. Hema êzdî tên ber bive yanî hûn jî şad dibin mêvanê wekî. Êzdî mêvanê xwedê ne eva sava me tenê nîne sava me tenê nîne ez gelekî şame miletê min eva ya milet e eva ya we ye ya miletê me ye hebûna milet ser şîrê helal dibêjim sava milet e eva sava me tenê nîne eva sava milet e milet kê jî bê ser çavê min rabên bizanvin wekî evê rayînê rayîna Krimskê em serê rê ne mala me serê rê ye eva min çêkiriye serê rê berê remer hê kolbavê me ve wekî em bêjin yek rê bariya rêya derbas dibû ber û vekî ra derbas dibû mala kê devê rê bû digot xwişkê yan bira tasa ava sar yan qatxekê av kirî lema bira miletê me bivîne ser çavê min ra kê jî bê ser çavê min ra eva sava milet e ez ê şavim wekî miletê me bên bimînin wekî kêrî miletê me bê. Hemê pirsekî jî hebê em zanin ça me xeber da vira milet saf e yanî êpê malê hene dereceyan jî başin ervedet xwe kirin herkê eydek be erefatek be yan rojekî kombûnek be êzdî dikarin bêne ber biwe çunkî me cî heye yanî dikarin kêrî milet jî bê ser çavê min ez rast mala xwedê ya min kilekê ya kev bû sa cîwê hinekî teng bû min ew nedikir lê ez ê gazî mala xwedê kim gumana me mala xwedê ez ê esa bikim wekî milet tove yani derî ser çavê min ez ê şavim wekî eydê me eyda êzdît eyda xedir nevî rojê me xweş hene ez ê şavim ez ê xaxa peywira em bêjin bixwazim wekî miletê me tove ser çavê min tenê bixwazim ser çavê min. Em îro gitobûne virasava qurbanê Cemalê apê çolo qurbana şêşems de Xwedê qurbanê qebûl ke Xwedê dayê lê bike esa du qurbana de qurbana şêşems dise ji qurbana dide sava evê kafê îro vekirina kafê ye cemet tov ve kêtê ser çawa sere Xwedê me bê cemetê nekim bira Xwedê xatirina xate qedê xwe ke eva kafê timê bixevde sava derecê baş sava dawata sava mizgîna sava bismeqa sav. Apê Cemal xaxa jî got ku ez ê bixevtim sabikim ku miletê min erfên xwe edetên xwe bên vira yanî rojekî nav be nîşan be bên vira kom bin derbas kirin rast mêcelekî gelekî baş rast dibêjim binî niha rojî ne akî rojî me tê top bin law geş xwe ra bên hemû hêja min got temiz e xwe ra rûnên
عید خوابنا در باز کنی او بختوری که ضعف بزده گل شهر ده هنا کی تشتی ها دکن امیرو شانه گل کی شانه ام هیو وی روجی بون اکی و بونا وی کافی بو ام بخورا کیف کن ام گل شانه برا روژه ها نوا ملت گله هستن تیموده برا اون سرچاوه مهاتنه هوا شابونا ملت تمامیه هوا زیده بونا ملت هوا جیبه وب و کلتوراش نوا ملت چمکی هوا شکر ملت برا گله که هوا قصده ده چه هوا مثلا هر یک خواه دنگ خواه دگره هر یک خواه ملت خواه دگره برا هوا خارن خانه میوان خانه یا دفت دعواتا و از ملت خواه صحت قواتا باش تغازم چرخ راست غازم وقت و جید غازم به قضیاون به نزیاون مراج زی جمالجی اوه روژه بوه برا روژه هاش نوا ملت گله گله کی اوه یکیم گلک باسکر سرپرسکی میگو یعنی چه کی دیاوا کرن کاری که بنا ملت من اون پرسی چاد بینن یعنی چه کار داده ایزی خانه تمام میدن هر پرسه باش تواقع ده ملت یک جواب ده یکی به پرسه باش مثلا خواهده بگه برای حورش یا خیرخواستی هوه مثلا فلان کسی چکری هست شکم از شم او دو ایدی پرسه بده و نوا ملتیه او دو تواق برای خواهده خرابی نده برای خواهده بگه همه ملت پرسه هوا جواب بده هورش شاوه از تن تواق ملت خارد غازم اکی تواق هوا ملت ما بجی و هوا شکر دجیجی هبیه و هزار ساله و دایا در باز کنه او به تواق بیه به نان خواه بیه به آن دین خواه و که ما امسر ری رزمکال باوی خواه مانه او پیشه به نان ما بیه به تواق ما بیه تواق هبیه او گردنه یه به تواق چونه برا خواهده وان را هرچی مایی برا خوش ون تواق ون صحت ون قوات ون اساجی ورا پروگرام ورا صحت قواتت خواست اوا میوان خانه تا رستوران برا ایرو روژا وکرنیه امیرو تام برا تو بونم تام بمبارک پیروست کن اوه درجه برا ملت برا رای نمده رای نکیلگا گلکن برا ملت برا تمه شایی شابون برا تمه ملت ده و نا ملت مده برا ملت مایش تمه شای خواه درجه خواه باش بین برا بنا در باز کرنه با خواهد گفت خواهی که اون براد مینن هن کرابتی هون هن جناری هون زده من تشتی ها وکی چید بن آوای زیان میوان خانه بن یا رستوران بن تینه چه کرنه یعنی چه دیگه هستین آوای زیاده زده چو این هاتن کن چه دوه؟ چه دوه؟ چانا دوه مثلا پرسک درجه دوه هم زانن یا ملت ما هم دچن ورد در باز کرنه ناشنا جم ملت ماین همچنین جم ملت خود در باز کنه تمزایی یا مثلا ایدی مثلا ما رستوران ها ایدی عادت ملت مزانه چجوری تخته به راست کرنه چجوری نه راست کرنه چجوری ایدی دستم نویه اوبیکت ملت خود به راست کرده. بل تماشان انهجا چاو میگویم یا خوافتن تهی جماعت چه بکن نرینن وان ببن بوناوی آوایی تایبتی هنه کیجی باخوان کاگلو چاو ورا ریو روز بده در باز کرن و چاو دست پکی دا میگوت نهاجم دبیجن افجی که هاتی آوا کرن و ببه جی که در ملت کار کن به عیدین خواب بده در باز کرن یعنی قاپی که چاو دبیجن قاپی که ازدی هاتی آوا کرن بنا چه امجاره که اجاره کش بیروز بای خا دگینن که جمال مال بتاوی و کی افتشتا هاتی آوا کرن و امجی ایرو بونه میوان وان رویتیام هلا قضا کراسناداری دا بردوام دبه پروگرام باشقه اونه ببینن لوی دمی ام ور خاطر خواه بخوازن ببینن خیر و خاشه داتن اجاره کی ماین